Nongeye kuguha ikaze wowe wese ukurikiye Inkuru TV, muri kano kanya tugiye kubagezaho amakuru aba ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi yose. Muri kano kanya tugiye kugaruka ku bikomeye cyane biriko biravugwa kuri Perezida w'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye, aho kuri ubu ngubu yasubiye guseba ku rwego rw'isi hose. Isi yose iri kuvuga kuri Perezida Evariste Ndayishimiye bivanye n'amakosa akomeye cyane Perezida Evariste Ndayishimiye yakoze. Muri kano kanya tugiye kubabwira ibijyanye n'ubushobozi buke Ndayishimiye yagaragaje mu miyoborere, aho kuyobora Afurika yunze ubumwe kuri ubu ngubu bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye byamaze kumunanira, byamutaye kuwa amazi. Aho muri kino gihe Perezida Evariste Ndayishimiye avugwa mu bafite uruhara mu ntambara ziri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida Evariste Ndayishimiye ngo ntago yakagombye guhabwa uyu mwanya kuko n'ibyiwe byaramunaniye. Perezida Evariste Ndayishimiye tubibutse yuko igihugu cy'u Burundi kiwe kiri mu bihugu bya mbere bikennye ku isi, aho muri kino gihe bavuga ko uwo muyobozi adafite ubushobozi bwo kuba yayobora Afurika yunze ubumwe. Kuri ubu ngubu yabigaragaje ubwo yiyambitse ibara isi yose irorera. Aho muri kano kanya inkuru iri kuvugwa cyane mu bimenyeshamakuru bitandukanye ari inkuru ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibihugu 20 bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe byahisemwo kugaragaza ijwi ryavyo ko bidashigikiye imikorere itubahiriza amategeko ya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye uyobora umuryango w'ubumwe bwa Afurika mu mwaka wa 2026 watanze kandidatire ya Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni, agashaka ko abakuru b'ibihugu basigaye ba Afurika bemeza mu masaha 24 gusa binyuze mu gushyigikira icyemezo yafashe ku giti ciwe. Amakuru yuko hari ibihugu 20 byanze gushyigikira iki cyemezo yatangiye kuvugwa mu ijoro ryo kuwa 27 Werurwe umwaka wa 2026. Ibitangazamakuru bimwe byanditse ko umuryango wa Afurika y'ubumwe yahisemo kudashyigikira kandidatire ya Macky Sall. Kandidatire yo guhatanira umwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni ishobora gutangwa n'igihugu kitangiye umukandida cyangwa umuryango w'ibihugu. Umukandida ntabwo ari ngombwa ko aba akomoka mu gihugu cyamutanze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe abinyujije kuri X cyangwa icyahoze cyitwa Twitter yasobanuye ko uburyo Ndayishimiye yatanzemo iyi kandidatire ya Macky Sall burimwo amakosa yo kutubahiriza amategeko kandi ari ikibazo gikomeye cyane. Ambasaderi Ruhungirehe ati ibyabaye uyu munsi kwa 27 Werurwe umwaka wa 2026 mu muryango wa Afurika yunze ubumwe ni ikimenyetso simusiga cyerekana ko ubushobozi mu miyoborere ari ingenzi cyane. Ntibyumvikana uburyo umuryango w'ubumwe bwa Afurika wahora ari umuryango wiyubashye warohwa mu byago n'umuyobozi wawo utamaze n'amezi 2 muri uyu mwanya. Icyemezo cy'ibihugu 20 binyamuryango by'ubumwe bwa Afurika byahisemo kudaceceka ntabwo cyari kigamije kwanga kandidatire y'uwo ari we wese, cyari kigamije gutemeranya n'imikorere ipfuye yatangijwe na Perezida w'u Burundi, Perezida Evariste Ndayishimiye. Umuyobozi w'ubumwe bwa Afurika atarakurikije amategeko n'amabwirizwa agenga ibyo gutanga kandidatire y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu miryango mpuzamahanga. Nduhungirehe yasobanuye ko kuva ku munsi wa mbere ibyakozwe na Ndayishimiye byose bitakurikije amategeko kuko kuwa 2 Werurwe umwaka wa 2026 Ambasaderi w'u Burundi muri Loni yohereje inteko rusange ya Loni ibaruwa imenyesha ko guverinoma ye yatanze umukandida
uhatanira kuba umunyamabanga mukuru. Yagize ati guverinoma yanjye ariyo iyoboye Afurika yunze ubumwe yatanze Macky Sall wahoze ari perezida wa Senegal nk'umukandida ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni. Nduhungirehe yasobanuye ko iyi kandidatire yoherejwe mu izina rya EU yatunguye abakuru b'ibihugu na za guverinoma b'Afurika kuko nta n'umwe muri bo Ndayishimiye yabanje kugisha inama mbere yo kujya gufata iki cyemezo gikomeye cyane gishobora gutura uyu muryango mu bibazo bikomeye cyane. Ati nyuma yo gutanga iyi kandidatire ya Macky Sall New York, perezida w'u Burundi yagerageje guhatira bagenzi be b'Abanyafurika guha umugisha iri kosa rikomeye cyane ryakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Wa 26 Werurwe, Ndayishimiye yateranije biro y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bafata icyemezo cyo gutanga amasaha 24 ku bihugu byose ngo bibe byemeje cyangwa byanze iyi kandidatire binyuze kudasubiza cyangwa gusubiza. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagize ati "What happened today at the African Union is a stark reminder that leadership matter. It is unavoidable to note that a world continent organization can be tarnished or driven into a crisis by its own chairman, who is in office for not even 2 months." Ibi akaba ari ibyavuzwe na Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ati mu yandi magambo Perezida Ndayishimiye aho gutumiza inama ya EU ngo imugire inama ku nzira zikwiye, yahisemo guha bagenzi be b'abakuru b'ibihugu na za guverinoma amasaha 24 gusa yo kwemeza gahunda ye binyuze mu guceceka ku cyemezo cy'umuryango wa Afurika y'ubumwe gishyigikira perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Umuyobozi wa EU w'ibihumbi 2026 watanze kandidatire ya Macky Sall ku mwanya w'umunyamabanga mukuru wa Loni cyangwa kubyanga ugasubiza, ibi ni agasuzuguro kuri benshi mu banyamuryango b'Afurika yunze ubumwe badashobora kwihanganira guturwa hejuru imyanzuro no gusuzugurwa n'umuyobozi wabo. Bahisemo gusubiza, kwitambika icyemezo no kwibutsa Perezida Ndayishimiye ko umuryango wa Afurika yunze ubumwe uyobowe mu buryo bukurikiza amategeko. Nduhungirehe yavuze ko nubwo icyasha cyamaze kujya kuri EU ku rwego mpuzamahanga, ariko ibyabaye byabera abandi isomo ku gushyiraho abayobozi bashya b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Umunyamabanga mukuru mushya azotangira imirimo ye muri Mutarama 2027. Buri mukandida agomba gutangwa n'igihugu cyangwa umuryango w'ibihugu, ndetse si itegeko ko aba yatanzwe n'igihugu akomokamo. Bivuze ko rero u Burundi bwashoboraga gutanga Macky Sall mu izina ryabwo gusa, nubwo akenshi bidakurikizwa, ariko kuyobora Loni nabyo bigenda bihererekanywa ku bice by'imigabane igize isi, ndetse ubu benshi bemeza ko hagezweho Amerika y'Amajyepfo. Ibi bihugu bimwe byemeza ko hageze ngo Loni iyoborwe n'umugore. Mu bakandida bamaze gutanga kandidatire zabo harimo Michelle Bachelet wabaye perezida wa Chili, umuyobozi w'urwego rwa Loni rushinzwe kugenzura itunganywa ry'ingufu za nucleaire Rafael Grossi, Rebecca Jaspani wabaye visi perezida Costa Rica, na Virginia Gomba wo muri Argentine. Kuva Ndayishimiye yahabwa
ibirango byo kuyobora AU, abasesenguzi benshi bamunenze ubushobozi buke no kutubahiriza cyangwa no kudashobora kugira ibibazo akemura mu bihangayikishije Afurika, kuko bimwe muri byo nk'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igihugu cye kirwanamwo nk'ikiraka, aho nyine Perezida Evariste Ndayishimiye ashinjwa yuko akora ubucanshuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi bigira Perezida Evariste Ndayishimiye nk'umuperezida adashobora no guhabwa nk'amabanga yahawe. Kuri ubu ngubu ubumwe bwa Afurika bukaba buri kwicuza ku cyemezo gikomeye bwafashe bwo kugira Perezida Evariste Ndayishimiye umukuru, kandi bitari bikwiye kuko biboneka yuko nta bushobozi na bukeya afite. Nayo makuru yaragezweho mu kandi turaza kubabwira ibiri kubera ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nimba utarakanda kuri subscribe, kandaho kugira ngo igihe cyose turonse amakuru bene nk'ayo uba mu ba mbere bayabona ku gihe. Ibe byiza nibyo mbifurije.